Kay watamantupak hallarisqa audienciatam hallarirunku iskay chunka suqtayuq punchaw enero quilla. Tribunal Constitucionalpi pleno huñunakuyta mumalirun magistrado Augusto Ferrero Costa. Iskay chunka suqtayuq causa mañakuykunatam botanapaq sahirunku. Mañakuykunapa chawpinpim kachkan ejecutivupa inconstitucionalidad mañakuynin. Cuestión de confianzata allichachinapaq. Proceso hatipaykunatam hallarirunku iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa kimsa chunka iskayniyuq yupaychasqa expedientepi inconstitucionalidad mañakuywan. Poder Ejecutivom mañakurqa kimsa chunka hukniyuq waranja kimsa pachak pichqa chunka pichqayuq yupaychasqa leypa contrampi. Cuestión de confianza manta rimarij articulukunata allichachinapaq. Constitución politikapa pachak kimsa chunka iskayniyuq hinallataq pachak kimsa chunka kimsayuq articulunkunata. Iskay kaja audiencia tañataqmi internet nintakama ruwarunku iskay punchawniyuq febrero quilla. Amachaq hinallataq tumpaq abogadokunapa rimarisqankuta uyariykuspankum achka llaqtakunamanta chayamuq kimsa chunka constitucional mañakuykunata botanapaq sahirunku. Llaqtapaq audienciakunapim karurqaku Tribunal Constitucional umalliq Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón Taboada, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Marianela Ledesma Narváez, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistradokunapiwan. Iskaynin audienciakunatam hawarachimurqaniku Tribunal Constitucional Televisión ninta hinallataq redes sociales nintakama.